Dr. Monica Msenero ayatwire nama izoba lya nyamwabazyo aha mukoro gwo kutongoza program ya Technology Innovation Enterprise Accelerator. Programu egi etongozibwe ahari EDEC Smart Manufacturing Hub ikorero government eyombekere omukyaro kya Rwebitete omu district ya Kiruhura. Abanafa abalala mu ggwanga bali balowooza nti tuzimba ssomero oba tuzimba technical ngazi technical endala nedda eno si technical era si abantu kujja wano ne basoma ne bafuna diploma nedda wano tujjawo kuyiga kukola bintu oba na kukolerawo bintu ebifuluma kati tusuubira nti bwe tunabanga tukakasizza nga tupafectinze n'ebintu bye twagala okukola n'engeri gye twagala okubikolamu pulaani erina kuzimba ebifo bino nga bina mu ggwanga. Musenero nagirango encourage neza kuhwera ihanga na munonga okuchendeza ekizibu ky'okuhangahanga ebyoma omu mahanga agaheru nka China. Naye wano tetusomesa theory tesikutuula mu kibiina naye wano oyiga nga bw'okola ku kintu kyennyini ky'okolako kyennyini tukiyita flexible factory model. Kati concept eno twagifuna kubanga twagala nti bwe tuba tuyiiya mu Uganda endowooza zaffe oba ebyobuyiiya byaffe tusobola obikyusamu ne zibeera nga zi factory. Omwanya ogu abeegi abari kuhika nshanju ku rugomu za University 5 hamwe n'amatendekero g'ebyemikono 2 bahereze emishomo y'ebyokuyiiya ningashi innovation. There is a lot of potential that can be done within this facility, and it is quite exciting for us to see this dream come true. Maho machine zetu, machine nibageta rinse machine netuyamba okumanufacturinga za parts aharimu nkeegi ejeje nhando ya tap range. Twine department zikuhika muri mushanju ayitwemerera aha neya industrial technology, twine agriculture engineering omu tractors. Gasha kwa Abdul Karim Sengendo.